Good evening, Ma'am Bukurumjari, Notice Window TV ki dialogue ta, meeting ta biriba, Punamuputaram Nokjari. Ngasi ki dialogue ki thamjari ba ki topic si permanent solution will take time due to unstable condition. Chief Minister Biren, hauzik akoi ki Manipur tho iba irang sigi tang taba arepama adu akoi ki waroi sindu purak pasi hauzik maki wena ngam khiroi masi matam changi dawri hauzik leiriba phibam sena haib unstable oiba condition sina kudak te hekta lakshin ba lotion base ngamoi dawri masi matam changi ni haiba wafam si handaki akoi ki December ki tarani thoi da nupilan gi observation haiba tare sigumba kano sida akoi ki Chief Minister lamda masi Chief Minister na thambi ki ba akoi ki statement ni na along with this sigaloina tongan ba akoi ki leba ki thoi ba irang issue singi matang na warol ki am chu thambi ki haiba tare loina akoi ki chadong da pangthok ba akoi ki chauba cultural gi kano haiba tare sigumba thoram sida su wafam mayam nam thammi koi lamda masi thoi ba irang si tasengna ngashi phau da man tori ba khuding mak si aran bam phu yaude lebak si kanana ba honarak pangak masida pam da lebak kan ba pam da ba kangbu na haiba tare mayam hai ba kholi ba sandu iba mayam sita sing hairagadi magi matungina di ngasi po paikhat iba khongthang ting aran bam phu yaude karigumba lan ba tare gadi mayam na mahak si koi gi thori alaga po hatlu ka haiba na ting ba ngasi gi top headline sune tonga da Manipur gi koi gi pauche mayam da ngasi phongi haiba tare maramaduna koi gi tha 35 sujil aba boroshin purak pangamdana koi gi mai sidum mut pangamdan leidiba ngasi gi irang si amuk aikoi tha ani humgi wari natana 35 sure edu kayamuk amu akoi for how many akoi gi months or years si extend tawgini haibasi gi wafam sini loishin haning bana de akoi gi miyam sigi khorang bodu leidi bani adu masi karmain taw loishilakani karamba khongthang sing pakhat ka dawri haibina chingba miyam de yamna clear oi dabagi board state and aduga akoi gi center degi chap chaba madu khanghan bagi yamna koi gi nungnang ba nungai ta bamsu leiri ben haiba tare aduna ngasi ge koi Chief Minister na thambi ki ba statement sida meeting thamjaraga khana naina jana ba pukhatcha ba ngasi ge topic ni khana naina ba sida koi gi kai khumna jari ba panelist marina saruk ya bigani ahan bagi na koi lengsin don lai biri ba kai khumna jari ba panelist ahum di koi gi social activist oza Khwairakpam Kappor oza tanam nokjari loina na lengsin biri basi Dr. Kiran Yendrembam social activist oza tanam nokjari ahum subba panelist oina lengsin biri basi ikai kumna jari ba pabung senior advocate KHAIDEM mani former acting chairperson pabung taram nokjari ahan bagi sai pabung da lakjege pabung akoi Chief Minister na thambi ki ba wafam sima pabung akoi karmai ne yeng ba ya irang si kutakta tap hek pai laksin ba ya roi masi lusin ki bana complex oi ki bana haiba wafam si thami duna koina lakjaning badi irang si haurak matam da haiba tari action si koi fajana low ki drabra nithijana koi control taw ki drabra suk yamna koina laina si henjin ki basi haiba wafam sai ba tare kamain thambini matan pa ba permanent solution will take time due to unstable condition CM Biren haibani ko loisna bo na darabadi adum changani chimadi chamada chani chumme turen gi singche masa mathan tana permanent oina aseng ba sing chelen ge hairaba anai ba center ibse laingoi laina ngaktana center pa turen gi singche chap chana permanent oina lohon ge hairadi tha da na ta ba chei lom changana ba kabak sa ba pukri ma lainang na thitlaba pukri ma aruba tanan ba adumba pukri ma ohenge hairabadi angak pa phangna matamdo dum changana ba santa ba ni di chamda chani chume permanent solution will take time ade mathanta phamdarakpa mathanta lan loijarakpa haibedo chahi ka changani haibisi chamda chani chume adege hairi badu da solution ji puthokna bo hona daragadi adum changpam chi thoabana ba hona udana hona raga sibaw de yore chama kaga da chei tranga di kare kun kare marfu da ngaire humdra da ngaire humfu da ngaire haibadi hona raga di matam do akakna bu oina ba akoina Manipur government aduga with the help of the central government asi tawbasi numit mari mangani hanadi pung amada yarambani hauringi matamda hojikta adumakti ketang henjile harabisu numit mari ne mangani da ngamma ponni dana mara sarkarna adugi ngammi ba pon ado sungot honadragadi in terms of chahida di changana ba sidi am chumma ponni adu already kaligino
amchu pirene topic chalali bra sumibra due to unstable condition sarkar na lo singadam ni magi sarkar se unstable condition leirabra leiramale mahut minister na aikoi sengmai yoba yadre sasona se leitre palel digi han yadre somda adudigi han me yadre Impal Valley Bishanpur Thauba sidigi han be yadre haiba cabinet minister gi marakta aruga BJP gi minister ami nemsa kipgen le pau hokip achina Manipur thugaini haidra hekta marep kharaba moinina mubar oiraba aduga kholai paiba kuki akhona narco terrorist ne na thon giba adugumba mayam asigi na matung indana magi sarkar gi Biren sarkar gi chamada 33% na lalhobagi control to sarkar oireba chamna halabda minister train thoigi manungda kuki ge minister ani yawi adudi chama thokna yan thoga percentage kaya no aidi hotpu baite ai gang sun holamda 16% na chami manungda 33 che Biren gi gamenda kuki terrorist ki representative na minister oyaba chami manungda 33 amana ML yang humpu gi manungda ML tarasi asisu chami manungda 33 oyaba Vidhan Sabha gi ML sason representative mayam chi chama thokpe gi 33 ti kuki lamentu henba terrorist ki representative oyaba adun di chama da 33 se Manipur government ge chama da 33 se kuki terrorist na pairiaba asigum bagi laibasina unstable condition oy haribra noina hainingi bu de arthamani hoi ge unstable condition naidi si tawnari bo warfare si mong marin tadaba tu tadaba haining bana ba ida dom da haira roya magi sarkar lotion ga dori ba sarkar na lotion ga dam ni ko miam na lotion ya ba nati Manipur sarkar na manangam dragana 355 si naga Bharat sarkar na lotion ga dam ne ba asigi policy da lotion barabodi lotion na ba thamuk tu tawdrabodi matam sang ba haiba si medi matam se akak na ba leitana adum sang na sangana ha si leire adu kali tawraga di lotion ga ni haina haiba si da sarkar se Biren government se san asibagi pangkhak ni hairiba ojoi na hairiba se masai jun pi mam na meeting amada ai moderator oirui sangai holda aduda ICCU da leire haire only mokon masa se mi natraba poto aduga sohdu da araga oxygen holaga tamba adugi sarkar duna lotion da bai chu karino lotion bai chu karino chu khanga roi lotion da chu khanga roi sarkar le rakanda mi na sason pai rakanda loge da bana ba adaida adu mo lebani na ko ge sason na bido phagera pharweda leirabani na adu gumbagi sason na chi leina central government da taina rasi ana na amuko ge reli mi lak ena chatpado sarkar amta chaidana central government da tawrene Central government na tawrakadro nangi sarkar leina engonda la edikari you know Mr. Biren is there law and order se aapke paas mein hai schedule 7 da list 2 da madhugi sovereign power law and order ki sovereign power se state government le supreme court na so haire no ko bomagi mamangi matungi case ta so state has its own sovereign power magi jurisdiction manung da habni ko India ge sovereignty do nate adu lejari poni haidna supreme court na chaira law and order leitre Manipur dadi adu ne na haire adu sarkar du le kanda lotion be yagadam natro poche chak cha ba hol di chak chap du loge dam chak sung cha dirina chak cha ba da loge dam si yam wali haibe yam ne cha ba hol kanda lo ka dorim na cha ba hodri ba koiche aduna adu ge potu da adu di kari tawraga di loini di yam lai khare tawda bai wani Biren sarkar mikap thohan ba kummakar no ariba Narendra Modi se bisma sarga leirip se bisma chi mathoni ge maron taramari phawbani tawi musung Draupadi mapi thopi matang da di Hare Krishna ara chakti laigara baduna Durjadon kuki acha kuki Durjadon nya
sabha duda ma kaim ngangam de chakti lai harab modi se bismo gumani prithvi da ma number 1 ne ba ado Manipur harakanda bismo na Draupadi ga wangang bangam da zauna Manipur harakan sida as ai urasa chakadra jako kanwa chakadra ang si tong le ba even arang amon ningsing ai nga sai meeting da haga haudre Ras Kappor ba phau film star ma le ba sei cham sure mage mera nam jokar ga in to ba am phau ba do kon na ha bring da am phajana hero kum do mage sei cham su bigi mapuk nimit ki palan to ba da pung ama khare hen bra kai tho ga mai mu manung maya hero heroine macha masu hero kum ba mam career Randhir Kappor adu Kappor maya masi unaya ba adu da pung am na matam mangan bangam ba but magi step manung tam malipa bharata yaning na oro yaning der no oro merger agreement tor ka pun dharaba Indian state amo oiraba largest democratic country in the world oi basigi state amo oi basigi awa ana mihat mipun mi chani yang kai chohum hena siraba yum lising mapan tara mai tara lising humpu lai pham lai taraba angang tha nipan gi phauba Hanjan hai se hai bun thok pani adu bauda kanta har khidram na ba trainers ki den mi ane kakchi adu hochin na challe adu ya ha adu da Tripura da adu mama adu masi ye etem tu kana tor me hochin na challe Manipur hai be sudadi karim tawdre ba aduna kumbhakarna di tha taruk tani ma di triple time tumme ba hoji phawba hodre ba aduna silai bune na khoi se sukloi Lohen Yarabdi, foreign around the Luxury, Lohen Yarati, Brazagi Kotale, Sarkar Share, Ogdokpa, MLA Yankase, Nikpa, Aruga, Central Government Chair, I said I could meet Lakama, go to Delhi, and say, I can Kanjavani, a young Shoko meeting that suggests a win Kali. Sarkar, the Tamurno Tajaba, Indiagi. Democracy ko dong chabal orga January ga do ga tham sang sagalaga 1 lakh rally ama gari lising tara gumada ai khoi Manipur ki praja ma hamse huna ba tawsi ador ti ta da ba yab rai angsi hai bi se machina horen kon lak chege hoji ki disma na thamjage okay pabungam ngai je ai khoi gi hujik irang se lotion na bo hoda dragadi kamai lotion gani adu matam si yamna changi gani hai thambi pabungna aduga hojik masi lotion bangam dabse akoi gi Biren Sarkar aduga akoi gi Prime Minister Narendra Modi si mikap thok tab haiba tare makoi ji mikap thoan machangi nikpam changi aduga tawbatab hujik lai riba haiba tare mathok pang thok trabaga si baga manaraba sarkar si da hoina thajaba che thudok ma thamuranu adu masi gi ada Narendra Modi si mikap thoan ge masida meeting changhan ge irang si gi laidi haiba se khangan ge haiba tare ge khoi mayam se punna hawraga mayam ge achouba adugumba akoi gi dait ama lairi haiba wafam je tamyam ngai jai papung mathang round dang lakchege ani subai se oja Kappor da lakchege oja akoi kamaina yeng bayai akoi lotion bangam dabasi masik kari gi no akoi matang matam chana hawrakpade hawnga paikhat tabai antra hujik phawbal akoi lotion abai tamakta akoi gi issue si ga mai lena strategy ama yatra bra road map ama semdra bra madugi plan leitraba jala kamaina thambini oja Masih matang si ekoi puno maki asum apamba magi wakal si sum khar sum khet nahi hai tai hojik si uncle no sum thambi hai point kra ado aigi point of view da di ko so me hojik irang si lotion badi hojik sumom ngam kilo masi mai khoi sum khang khoi sum thajai irang si hojik loisin bangam bagi changda Manipur gi hori ba kanu si leite madu madi sum sumni masida loisin ba yaba tangka ka haragadi central government amadi state government ani se amtang punna bhapta minna bam khaktar ka lei state na panglaw galaw ba center na kari mata tawbirakta hojik laiba fibam si nahan khoigi date 16 da Manipur da thogan ningda ba thodo khra thokre ko
date 15 da cabinet mi pham na khotna khoi gi kuki gi organization sing sima khoi si terrorist ne na lautho khoto na sarkar gi oiba moi gi phire ama center da sum tha ba gi pawai khoi sum phangki makhata na madu asum chathari bra ko adu so sum khoi makhata gi dre adu ko hojik iran si loisin da basidi maitei na iran si khoi loisin ba pa men khalaga su kuki gi site gi demu iran si mu subloi loisin ya roi badi makhoi gi di yam clear ne makhoi gi di mamang da soi ke arak thamja kre makhoi gi di makhoi gi separate administration ko makhoi gi asigi moina taliba demand sing si karim go phang draga di makhoi di asum non stop asum moi gi iran si asum chathagi ni how is it baham angang macha yauna lupi ahum angang ahum tamthina hat khaba matungda makhoi sigyan khara tarabra lepa bra se hosu lepti hondat ikui dana kogi moirang maning side rain sida moi khulai matik sana fiber makhoi mi sani chahum me kum thara kogi khoi pau phangi adu army singna yaroi hojik haibna army singna makhoi si tan khat khi bagi ko adu kum pau phangi aduna makhoi da hojik war plan si kuki gi site gi le pasule leite aduna irang si lepa yaroi hai si ani maksina nungsi sana na hana gi phibam duda wari watai sabe yadana phamin nadana amato na phamin nadana mamang da thoki ba kaya thokraga su haidana ingna signa wari sana ba gi tang ka tula kan da ne irang loisin bai la ka doisi adu go hojik le riba kuki gi demand sing amadi khoi gi manipur gi yelhomi le riba mayam sina makhoi gi demand si pifam thokta ba demand amo oibanina sopi piroi haibagi phirep sima lei kuki na mu makhoi gi demand si lo da ya roi haibane ba adu ga gati irang si kai loisin doi nor sin adu cm na haribo wafam si asum chum men khali mar irang si pak loisin be ya roi subloi loisin be ya hero en khali masida aina haizaning ba maga lei ya khoi gi kuki singi kaino si aikhoi hojik karigum sarkar si sillen khalasi sarkar si masilagadi aikhoi irang si khara niyam gadra haibasi asum praja gi marte sungang na biam yawe ba sarkar si sillen khalasi sarkar si sille cm sille natraga hojik lari minister sing si totally sim to en khalasi matam du da mungam gadra khoi irang si mentran mungam gadra ai question aina hangjaning ba haitai ngamoi ba tusu mabdi kari gino kuki gi apam basing si anu bala ka du sarkar na pi bangam gadra union territory haiba posi kuki gi pi bangam gadra no ba sarkar duna ko adagi separate administration haiba kuki gi si pi bangam gadra ngamoi ko reserve forest area sing the maning tam na ngasi pho bada makhoi na maning tam na torpa mayam du thingu badai la ilan ne adudi hariba kuki gi demand sing si anu ba gamen nam la pu matam madu pi bangam gado boragadi solutions la pe madu ngam gadra sini da ina thamjaning si ngamoi ba chomong ngamoi mandi anu bala kadur ba sarkar duna wari sa si na ekoi gi kuki gi leader sing puna maksi ko ro wari sa ra ga su makhoi gi leriba demand si di hongdo ka do leite ho chomong makhoi gi demands mandi kari gi no akhoi mamang ge sum social media da puna mang lo na ra bang atani yelhomi haidana mamang da yelhomi oi herba kuki gi group khara leri ko thado khongjai group khara leri makhoi singdo nataba atai haijil lai ba kanu mayam sidi mapan dagi akhoi gi kanu ngatne ba maduna ne ba ngasi terrorism sa thari manipur da ko mapan dagi haijil la poduna maximum kanu ne ba kuki leri singsi adu makhoi gi lamdam ama prithvi sida Myanmar da makhoi lan ke horam ni ko horam badu makhoi gi mafam du da moi gi mafam ma kan bangam grabra nam de hoji thok da misi mina ka ya thok na Myanmar da gi so makhoi bu ta li ba hat na mi hat yam tin ko Bangladesh ta mukta lure Bangladesh ta so adu maina sum tho eba last masi
Siba himba ni ki marakta akoi ki kariya ne siramdai ki last kongka wa dune ba kuki na Manipur tourist bangi Manipur sida kari ba makoi ki area ama makoi ki jaga ama kari ba phanodra gadi makoi ki ne ba lamba ma prithvi sida kan bangam bagi pot leite ba dor dai ne ba mon to ri aduna ase ki pot se any sakara ma hong en khala se ba ji maduna pi bangam gadra si kuki ki demand se pi bangam ngam gadi solution dum puro paya en khalm se irang sin nem ta biya aduna in haise kam ba mon do ba pi gen nate ba sarkar sin bari se moi demand pi ro ya ba moi na separate tal ning da ba moi separate tal handra di na ba tro aduna ka ma sil ga moi demand pi tho di ka kan doi ba hoi madu to ge har ga di ai haise se angal na hai do sarkar ma sin da ba hojik le si BJP government ne ba bot government si center and state si BJP government ngak ne ba double engine government ne mayam hai na ri si ne ba adudi sarkar sin ba si sem BJP government ne ba sil ka doi si mi di chen ni dana mi wa ai na oi ba gan adom no oi ba ga khan nei dana mi du ki tongan mo po na le ne hoi hai bi oi adudi ai na uncle gi offer si dai na thamjani si center na Biren si ai khoi gi CMC yaning de atopa mala ga di sort to kani hai bi offer mali uncle thambiri sina ado oi ro adu na ta hong di ama di la oi dro hong ga ha nei da mai na ado ai wonda di masi thaja da ba marum di sem government ne BJP atopa sem government oi ya te atopa government am laga kari gumba khara ai khoi gi praja gi ihul khangba government atopa any party ama party di panding dre any party hai sine ama laga kari gumba tau gi ya har ga di khangde adu bu hojik oi ri basi BJP government ni Manipur le ri si adu bu CM ama sillaga sida center na Iran silo sila lakani ebe le raga di adu raga di aiso adu ki mati madu di 100% ai pam adu bai wakal di madu oirakane se thaja de ba marum di kai no na ba hojik makoi ni Iran silo sin ge di hojik lai si makoi ki CM ne ba makoi ki sarkar ne ba hojik lai ba Biren si congress ki natra gana kano gi koi janata dal gi CM ma di na te ba ami sahada kano na kauraga wari sa hotna hojik to ba ba ngak ne ba ma gi ko ngasi phau da su center gi kano puna maksi asum yam ba matam da khoi CM na Amit Shah gi matang da duga khoi prime minister gi matang da khoi thagat pa wahi wata asum loi nu yaduna madu gi relation du afaba relation du de sum center ga ma ga din lai yen sum lo weba maksi da ina makha panjin imbam lai surbala ai khoi gi kano sida handak su mamang gi ziki date 16 gi khoi gi mai ho lang ho thoki ba mitu da mafam sida ai na wangang ja ba matam da ko ai na matam du da soi panja ki bani ai khoi gi sorry ai kanom kha mana angang ru ba ai khoi gi matam du soi panja ki ne panja ki ai khoi gi mai ho lang ho thok ko mitu da sarkar si hojik toriba keno si yaning ba mayam ma su yawi yaning da ba mayam ma su yawi adu ngasim la iba maizau ngasi hori ba Manipur gi maizau se Manipur gi ai khoi gi leaders sing si matik cha de si de isana sum thamme ba numitu da su ai sum thamne ngasi so sum thamgane ba sumna gi kuki gi MLA tara khagna central government sing nikan ba ki han bading amaga yelong mi le horiba khoi gi 50 MLA sina kari gi ngam da ba no sinida asi da hojik soi khoi hasum hangning e ba pazana penda da hori ba mai si kadai da gi no punsin bi ya da ba da gi natro political parties sing nang nangi parties sing si hayeng issue sing si lo ra kan da lan sing si lo ra kan da nang nangi party da hallo yar ga di punsin biro CSO na le riba leader oi riba mayam CSO puna makso table lam dang pun bi oi khoi gi ba lan kadai da no ai khoi gi lan gi strategy kadai da lei gi mai tai gi ku gi de le ba hayeng kadai da lan to gani hangsit kadai da mai tai gi karam area da kap gani makoi gi de head office ma makoi gi de inpi hai ga lo re ba mar inpi ku ki inpi party inpi yar lo re ba ai khoi kadai da lei gi sin punsin bi wai ba ne ba asi sumum ngam de ba ai khoi gi keno sida aduna any I know ji har sin any atop of CM ma ji ho nge ka lo ba solution supu puro ko ngam moeba okay za asi mai gi clear cut ne ko ko oza yam phasan thambi re oza marak tang tatara kan hoje oza akoi gi sarkar si hongdo ga su
atop mi ama laga so thodok na akhoi gi kana ba chien se pur oidabagi meeting ko thambi jana adu taraga hujuk hujuk lai di ba akhoi gi honorable chief minister Biren luching ba akhoi gi laingak sida haiba tare masi akhoi gi thodok na huji a center de gi su akhoi gi meeting ji chang chang dabagi dai te long dabagi pena da se sangra ba thatra ma pan se lai re adu taraga de akhoi gi Biren gi laingak ji hongto ga thodok na solution pura pa form do lai ta ga ni mahak si dum lai re na khalaga di how long haiba tare akhoi kugi je kamaina deal tawdri masa matom ta akhoi adum irang se talaga dum lo khibado ngai dori bra adu akhoi na sidagi kari kanu uba ya heba pura kamaina masi madu ne akhoi no ji khana ga do thabak se lan si dile paroi lan si dile piroi ba hauji gabe na kaya ama hona gi hono modi na hona da hoi makhoi na yaroi haiba ma center dagi akan bana khoi se sunom lo thok na makhoi si terrorism gi thabak chathare haidana akan ma kari ba thabak khara center government kari ma lokhat pi ba india ma sabu nuksi jaraga mandi kuki sina terrorism di terrorism gi thabak na makhoi gi activities di terrorist gi activities nga tani ko sobla adu waragadi masi hauji proba center government unu usina dri se kari gi nonsin akhoi gi maitai praja amadi yel hongni lari ba praja sing sina pendri se ami sing si lok thok pi yo haibane ba ko kari gi no nakoina solution propo ngamdragadi akhoi di maitai lalu ai maman su phone su ngangi maitai lalu ba singna natraga maitai gi akhoi khunga pa singna hojik thoi si india government ke akhoi army da khut thaba yaudi ko against india government natte ha ba maitai sing hojik thoi se aduna idi government da board government da center and state da phone salam dio ha ne bai di mamang da request story do mamdi kari gi no na ha matam da ne akhoi na ngaksari se akhoi isagi country ngak pa natro akhoi gi maitai gi ke no sing sin ngaksari si kuki terrorist sing sina akhoi gi terrorist sare ai de hojik di makhoi sumna underground ha bo wahi ka se season na ning de ba makhoi na sathari do na terrorist ki activities nga tane ba makhoi na ho ba sathari se anu morang da ka to hi ba rocket bombing ka to hi ka to ko adu oragadi kuki sing si makhoi gi di sublep le poe balance okay sublep le akhoi maitai na to ba se asi di isagi country ngak sa bane ba asi center government na hojbo khangbi de jagari no sine masi khanam da badane ba pajana si tane ba khoi gi state government da waru bam hek lai se asi gi pungpham si tane ba kari gi no center na khangde state government na khoi yang khai le ba bu khangal lo na haiba port sine ba asi tane ba pajana pen da lai se kari gi khanandri no sine okay su lo thok na ba gi state lo thok re center da su lo thok na ba gi taksin gre yare nasi pok da makhata na taksin bi bra taksin bi de okay namda taksin laga praja makhoi se makhoi ge su to se su gi meaning am ta ground rule puna ma thu ga re haiba si haiba ngam da ba ko adagi makhoi te original lo thopi ho si lo thohan ba ngam da ba okay ahen ba makhoi na housing mi gi mission praja gi live ka ya mission na tani ko ku ki sinalai sing se kusu kulai pai min na ga makhoi no mai ka pa ga maitai gi khunna pa ga makhoi khunna pa ga hana ba dai khoi nuai ta ba leite ba mission na tani ba hali se adu asima adu amana mukai no na hai matam da khoi gi political leaders sing se amata puksel ma na de ba okay political leaders sing se amata puksel ma na de magi political mileage lo na ba honan lai ba okay zai am ngai je masi gi matang da ina panjani se matiem da ngai panja hoge cm si ya ningdre kuire ko cm ya ning da bagi Manipur da ngai na re ba media si da aina cm si hek thagal le ba mamang da so kari gi no kari gumba cm na kuki gi mathak ta magi akhoi gi reserve forest oisnu adagi war on drug to pa reserve forest ta noina taning ba ta ba yaro jungle ko ning ba ko pe yaro to adu dagi ne ba hore krilan se amon masi thayen khal le ba ado masi pura maksi thokre hoji mandi sahi ma ta le matung da kari ba thogadi mai tai phibam ta roi ba adu ngan thokri sa morom dai khoi phayen khal le ba ko adu masida khoi na haibana hoji si political leaders se magi political mileage lo na ba honor le ba kana gumna cm ai sube ya ning de ba cm mathan ka tan le ba si control to ngam gadra ne okay zai am no ai je support magi le ba support council of minister le ba mlas le ba adagi opposition gi le ba mayam si so makoi le ba si gi director yaw da ba mirar sini okay zai adu di puna maksina ai mota puna maksina support of sin bi ba okay natra kana cm pamde si kuire ba tarak pase even government sigi ruling da yaw da mlas sing pho ba adu di ka do bi thadok ta banu sini okay zai CMC ya ningdo ga di makoi na pari ba chairman gi pham minister gi pham mayam pari ba thadu ga CMC mathan ka tale di ma sum pham tar ro dro
ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯕꯅꯣ ꯁꯤꯅꯤ Okay, Ozai, Chief Minister, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯠ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯗ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯗꯕꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯒꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯒꯤ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯁꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯏꯔꯥꯡꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯊꯈꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯤꯔꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯅꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯃꯣꯠ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯦ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯃꯁꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ Hujik thoiba conflict hai serious disagreement or argument about something important which does not reach its agreement into an agreement adu gi potne adu akoina hujikti conflict se akoina masigi thoiba conflict se de akoina taseng huji constitution gi provision manung da laiba provision mayam haib tare ko si ningthi jana apply targadam sina da ga conflict solution bi rai lai potni da taseng na haib ta ga hujai koi manipur laiba sasan toriba sasan de akoi government ji hingi haib da ngai ra baduga hingba mukti masana hingjaba ngamdro potune ba sumba matam sida constitution na magi provision mayam pire ba karamna kamaina lengak sasanama magi sasan ningthina tobungam drakma tamda kari tobu yai haibase koina article 352 dagina 360 bogi manung da piriba provisions singi manung chapchana yawrabane ba aro tagu ekoi manipur ngasi ekoina mayamna khana matamda that emergency provision article 352 360 bogi manung laibase whether masi apply tobran tawda right sukang khangna kharamna tawi haini kharamna tawdi haini na sida yana badu dum hawreba then ekoina ji ugadabse manipur hujik laiba ekoi paramilitary forces singi masing je company masing je hujik 288 companies hujik layena ekoina hujik phange ko ekoina mogi tasena concern singa ekoi unar wari samda mahai in addition to that ekoina madu how far madu subject to correction let's madu subject to correction oje adu another some 60 70 companies extra oina masi thamme hana hujik pau tai karigino hujik si pusalaga thammatam da state na masi je karimta hujik state na kaurubo hujik state na tanre da mongda lai se karigino hai kan da hujik already our state is under article 355 karigino hai kan da article 355 ki matam khra lai only 3 months extendable up to 6 months or more kitang tawbe ai but karino ekoi article 355 I say state ta saingak sai shuina pibo pot amane posak amani karino hai kan ekoina before imposing article 356 that is president rule prajamiyam na president rule har kan yam ki na chaleba president rule is yam phaba adugum emergency provision manung da amani but before imposing that president rule or if government am lai matam da whether congress or bjp whether central ga manaba state ka manaba double engine government lai bantak lai tabi pot loi to okanda article 356 haibesti state say total failure lai raba constitutional machinery sing say total failure or administrative failure or prop breakdown to matam da di madu president na madu sasan to budu aikoi gi magi kano da state ki kano lehendan thamudu president rule haibani but ekoina article 355 to di state ki alairiba sasan paiba government paiba sing che totally dissolve to thoktana animated suspension thamdana matam khra ekoi state ki awaba ahoba sing do mateng pangu haina constitution piba emergency ki manung da piba provision am gakne sigi se ekoina masida ekoi huji hai prajamiyamna ekoi gi adugumba amit shah gi adugumba voice thokidre prime minister ekoi stage da ekoi sai mang da ekoi yamna su ekoi law gi da enka haibigre ko asom da mi ni cbcli manipur da lakte sume adu tagadi ekoi gi tasengna india gi adugumba constitution gi article 14 na pieba all the citizens should be treated all the people should be in the same in the eye of law and the period of article 14 na piwa adu khoi choi da treat taw de haibu di ekoi chu masi yabum thwe adu ganda message de khona government hundu hundu bonate pari ba sarkar state ta pari union duna ekoi phajana treat taw de haibu di choi da article 14 je kitang ekoi manipur state kyo na violate taw haibu po che masi di yai then uji ekoi na emergency provision manung da laiba por da article 355 se ekoi na chana inter chana de haibu se mamang da ekoi gi apunba all political parties ki mifam da congress ki president oiba ekoi gi wangkem ac MLA mega centerna CM gi get high article 355 se impose to me chana me hana adu chana re haiba se mana haidra su praja koina su gasi ubam thu ekangum thu maramdi hawjik union na thajal aiba heavy security arrangement amang asi hawra iba poche masigi outcomes kari lakani hujik state ko jaiba ngamde adu machine lakadu poche kaino state ki adu gum lejari ba state ki subject state na pajan tawbang ngamdragadi union ga pot tawum thaw poto tawda pa taraga su tawna ba sem sare habje praja sing ugudamne adu tagade koi mamang da 2017 lamado ai madu chapchaba chai kawre amit chana hai entire north east ge insurgency ki problem bulak muthat kani
particularly North Eastern state Manipur yauna high report da before 2024 last part of 2024 or 2025 ki manungda high report to madugi tackle tawna hona da aikoi gi praja singi marakda masigi pot sa aikoi machen amaga thajana dana ba misunderstanding adaga communication gap ai ga natraga masi tanaba yadaba pot da mai magi yokatna ba pamma khangna chana bagi pot natraga nungsi bagi pot da puthokan mapana singchep thana ba hena ba pot amakhak manungda aikoina union government is state government is but there are some hidden directors ikoi marakta masi yana na pot khadi lai have sa ikoi yabam thokpane aro tagadi ikoina article 352 gi ngasai ikoina haijab matam du kaino hai kanda when the region is under a state of attack external aggression natraga internal disturbance ikoi armed rebellion sing yauna madu mo poto lai tagadi article 352 ja masigi pose external emergency amoina national emergency on a declare to the particular region or state to the declare to be yai on the ground of war or external aggression haiba poto lai rabanina koi already mamang da ikoi union home minister so amisa masan ja haigre mapan gi oba khut yawre na even ikoi gi han mamang da governor oramba mana so haire thamme aro da sigi posi lai taragadi aikon hujik article 352 se 355 de chana revenue ana ko law ta gajo 52 gi pot ko manipur da laite haiba je haiba roi maram di kaina do je mamang de ko yamba khade man haibi report ne ba sigi posin lai report ne adana swai yor ko taragadi aikoi swai da political party natraga ruling government or union and haiba mota hauji kariyana lai hai kana article 352 matung manung channade it shall be the duty of the union to protect every state against external aggression and internal disturbance to ensure that the government of the state is carried on its accordance with the provision of the constitution hairabnina madugi government is chalai hangadamni laigadamni hatna te adu laigadamni hai potna laibane ba hujikti swais da ikona huji aduna ne swai da ikona haise permanent solution will take time due to unstable condition hana CM Biren huji pi to be kanise swais da ne unstable condition je kaino hai kanda state ki subject state ki roba jaga sing do ikona pangthok pa ngamdre union na su madugi poto ninthijana huji yeng dabduna bu swai da unstable condition hai jese ne stable when hai ga gadi state ki poto ngamda ta gadi union should take full responsibility constitution provide to do madugi poto pigidamne why because constitution serves as a supreme law of the land providing a framework for the functioning of the government and the protection of individual liberties and the maintenance of social order and constitution pigale neba baduna neba ko constitution protect the dakar ages why swais the neba rule of law leite adu tawi haibase ai ko union subject state subject intisna masagi thabak to holom matamduda ai ko swai da ai ko good governance haigera nataka sasan leba government haigera miyam yaba government haigera adu poto laigani but swais da ai ko praja singna masi thamoi manung da pen da ba phongdok posung ngam da ba but constitutionally provide to article 19 the article 19 clause 1 subclause a the we all the citizens should not stay as a coward we should express what we have in our mind very freely that is given under the constitution of India under article 19 clause 1 subclause a as right to freedom of speech and expression for each and every citizen individual p but ikoi ngami brava ngamdre kaigino adu dagdi emergency salaiba manungdadi amuk ikoi gi article 19 je exercise to boya den amuk chu yawe adu dagdi ikoi praja ikoi ngasi ngangi baje ai sazu ikoi yamna haibo nate kegeni yumbi oi badine ko ji oi ji ko mi leita bai thu ngang bai dine ba size de ko gyan men da do me am leimne sum yeng bi ko gi discussion nong daga comment bi nong nong me am yaw ni mi sing ji wakal je aikoi moi thola ngang bi lo akhangai me am do se harakani sidai is kanodgi government gi masum chaba kango kaina ko adagi adu madu toba ikoi this why we are not a member of Congress, not a member of BJP, not a member of any party, political party. Why yaw te hamne matam yaw but politics sai ko khi ne bole ko duzute kai do na swai de ikoi oi bo opinion ikoi gi voice people de ko ne pinning awareness sing do kama kai ikoi gi kok ta laiba idea sing do piraga lore hai ba ne se de ko na law gi matang da na jaga articles matang da constitution gi matang da ikoi gi sene ba ge yam khaide man yaw nga da ko ne yam na kaina swai da ngang we tau ya bro ikoi de na tapi tam ngam mi yaw but aikoi ju as a citizen as an activist aikoi yamna sahi 35 kun thamu lebak miyang gi satra gi punsi gi hawraga pabu moina kan college lor ko matam da yam ban college lor matam da aikoi college tamak pa ka pu oram ngani sumba aikoi inaraga la ko matam da aikoi thamoi sengna ahan sing china hairi bosi kaino DRPP haldu matam da aikoi kaim khan yaw imni aha bahor ko matam da aikoi normal CM ji DRPP de kari bane pabu moina kari bane pabu moina kiran karano khangani pabu Biren
khang tamo khaidem ka khang but we are very outspoken ai oina yam outspoken po ngange khoi ngani mangange hadam ngani but ikhoina ngange bu poto manung do phumjalaga thamba ta gadi what is the value of that at this juncture at this critical juncture so other target si conflicts de permanent over solution mo por ke have the koi conflicts ke management am dakar hoy management do koi madu political solution mo oi gada bani ikhoina praja ikhoina sasan ta uju yaw do ikhoina ne ikhoina khudom bitil kanda ma sin gada ma do bai ba ikhoina ithong nate ikhoina provide to de madu citizen amoina yes ikhoina former protester yam democratically madu without arm assemble to we yai haina ikoi constitution dum piri ikoi sida wangang ba yari adagi protest to we yai na piri even sometimes ikoi gi kano da strike se lo na ya da ga su yahan bu dum yawisti adum chanan ba ya ba yawi legally maduna akaya to thok ta da adu ta ga ikhoina hoji haina ni man hoji lai ba ikoi gi article kano na 32 na ga piri ba constitution india na piri ba guarantees right to constitutional remedies that is right to move to supreme court to enforce fundamental right adu ta ga ikoi ji protection of the constitution du kamai to ta ga ikhoina kali no hai ka constitution je set of legal and political process that defend a country constitution from unlawful changes and abolish principle as supreme law ensuring democracy and protection of rights and ikhoina thengri se like ta sigi pot mayam sing je supreme law of the land ne ikhoina sa high report da adu ta ga di kana na kano protect tong ni constitution that would be the duty of the supreme court high courts mayam le ko but high court na madu protect the high court interpretation final interpretation of the constitution kana na oni the supreme court oni high ta ga di since 2023 May gi ahum gi haugiba matam du da after 1.5 or 2 months advai da ekoi gi DY center sutna former chief justice of India oi buna man high there is total constitutional machinery breakdown in the state of Manipur as well as total administrative failure in the state of Manipur adu dagadi madugi final interpreter the constitution gi final interpreter supreme court high oini high ba taragadi chief justice na handle wafum the final interpreter lower kanda emergency gi provision pi ba ina sai mamang da angajar kanda article 352 na 360 of the period report to apply to chala kanda to thujan gi hadi yae ba kari gino hoju bok to drib de have that is a big question adu dagadi permanent solution will take time due to unstable condition and honorable CM na high se sigi posidi lande but adubu sigi pose karam ganda stable condition ohendage permanent solution phangdage haiba taragadi makoi kuki emile taragi ne koine chai se tarado tamthokpa yana ba warakpa yana ba watem ba yana ba constitution ge against the PS amata da yaw da ba separate administration taliba separate kuki state demand committee kan shemi ba adagi kuki inpi ge ata se government haiba ne ba kuki government kan link kalaga tami poche public domain thamiji ku masing da bam change adu matak da aikoi gi lairiba aikoi gi kaino se elected singja representative singi what is the first and foremost duty of an elected representative haiba taragadi to protect the dignity of the house adu kai no house of the nation adu kai hai no to protect the properties and life of common people haiba neba adu gi to protect the wangam dadi they will not consider and call them as an elected representative of the state Manipur gi haiba gi mathong ta dre haibni da adu ikai ba khangatragadi aikoi praja aikoina maduri podu sum hanjan no ikai no haibdan yaroi ba aikoi chahi manga sina thogi da praja aikoi jo aran ba yam leye ba aina ade iyam khaidem manina natraga aikoi gi kano maru kapurna tashen waja kapurna tasengna paisa lauraga vote thadaru de taraga jo aikoi praja singse ngahak ki leiraga hummaga wahai phajam natraga paisa selna chatkani haiba potu da leiba praja masing na heliba makai di aikoi gi sumba stable oiba unrest oiba situation mayam ji ki management of the wagani government gi potu su charang na ba thokani aduga aikoi na su aikoi mayam singse ngasidi aikoi taseng like lai chu haiba mayam am leire aikoi bu takpi tamung mayam aikoi kaim haiba nate but aikoi na khangjari ba pot mayam singse thamoi tingna sengna praja miyam da bab taminna ba lengak da pressure pi matam da in accordance with law of the land madugi pina ba hona bada aikoi na madugi do yamna precise to with su both opposition and ruling the oraga su makoi gi labum thok do rule sing sumai lobi wa haiba khangtragadi aikoi utum ta badona elected mayam marakta assembly da karamna kamaina hangani ai kari tawgani ai gi tawdang karino assembly se karino assembly se makoi gi laisang heba kawraba makoi gi tumbam uibham natragana ke yawse haina lewa ke report isumta pukhat pangam da wanga ngam da mayam ama
ko leira khongban ko khra kho laga lewa khra tara karak pa mayam amana ngasi di adum ba sasan narte yoro gadi lewa ki oi ba thabak tong mayam sing tong ba leiba ta ga su tawbunga mo oi aduga stable oi ba aduga conflict sigi oi ba management tawbunga ba do madu pot la oi huji conflict se management tawbunga dragadi wrong conflict management ne hairabani na masigi posina ekoi gi lewa ki oi ba watok che ngasi di aina wa ma nga su asak pa mai dum thau hai bu chap manarani iyamba kaino sinai bu khaide mani na hai dum tarani amana hai ju tarani anchor hang bu question da ngasi khona khuming bu taraga su manung da ngang badi leiba ngang badi ada ba but ikona ngasi narco terrorists ni illegal immigrants ni aduga makoi chingsi drug mafia cartel mayam amani ngasi Laos Thailand Myanmar je golden triangle na khangne ri ba daga somdana mu crystal triangle na haiba Pakistan adigi Afghanistan Iraq leiba kangu sinduga madigi somna kangi kano the northern part India gi stage le mi se Manipur ni epicenter oina transit point le mai pot leiba pot mayam da even ngasi gi dim paper mayam da kuki macha ni digi drug mayam phai adu tawe yauri ba even hujik sumba irang marak ta mukchu deploy to security forces if the government of India or Union Home Minister instruct them instruct emergency provisions pair kan the innocent civilian ngasi di koi khunnak po oina natraga lewak ngak do ne isagi iramdam protect tam leibji life sing je kari ogini future sing adu di akoi di backbone sing je thidek buga chapmana rani haise aduna unstable condition haise swagi marak sisu yawum thui adu permanent solution je matam changi haise hayeng masina maram ore kan ngasi di civil war type situation la leibse civil war do chap chana oibu ngamgidra natraga na ngam nam thalaga thamaganda masigi potse adum mafam rang khangdana ekoi democracy da amuba kali teiba mamai da constitution gi wahan thok laitaba adum pot lamdam mamo oina ngasi miyam na haina riba odinu sun laibaga chamana raba pangkhok oiba jaga je ngasi di sumaina adum lairaga lotion mang amoi ha je chungmani rai sumaina oza yam nungai je yam phajana akoi gi oza oza kiran na thambi pabung da ani subarang gi se pabung akoi gi state subject je lengak sina state lengak sina phajona control to go mathok to ngamdre state subject sing se loina akoi union na sumiteng changbaje changbidre haiba tare do ida taragadi huji irang se sigi marak sidani habita laksin bangam moide bi ma thulaka du se du taragadi tasengna akoi gi maru oiriba MLA tarasi masi se para tambiba masida chap chap action lokhatpa basina akoi gi solution purakna bagi lambi gi manung da choba madi oidori haiba tare hana paikhat basi hana tap lak pa haiba tare kamai tham biding pabo hoje ke hali se sason de gadam ne sason se as per provision of the constitution logi makada sason tawgadam ne adu lo du tawdraba constitution gi makada sason tawdraba sarkar do aine yadaba sarkar ni hairoidra kanana di haigani ko adu haina wa authority lete habigwani hoi supreme court na high court na sa hari de maina tha tara mukim mamangda haigre manipur da law and order pura lete na phelu banataba phelu bai bisi lairaga yaudre mai thire haibune aba adu parkhadi yauraga parkhadi phelu ere haibune aba sungaw yaudraba leita bai bisi adu oileramne aduna constitution gi makhada saswanam paibada chief minister amana kaidogani government amana kaidogani haibadugi makoktegi maton wa karimta khangdraba all khangam su tongdraba mithai khara yendana IDP gi mithai khara yendana sum leiraba haji samna halda ni mithai haridi cheng cha hawai changwa mi do makok to ka hel leraga adu gi hidak pi borom da sum pangaba makok to ka hendana ba sohon dana ba halan dana ba di pi da ba sol aba kanda siraba kanda sorat ki basa khara pibi ge adu gi poyeng pibi ge hai borom da on chakhra ba aduna ki kapurna hai do mana bhabam da hai jawani sarkar do karinta tawroi da ba borbo di adu phatta ba mana silab su hena phatta brana pramanam tawge ojoina hai ba san asiba su helabdi ahing ba hodong amune hena phatro san asibadagi di hodong khare hena pharini da miao di khonga kanaba monda sikpada uchi na bo hena phar kane ni hameng na bawba asiba haibudu degi di sida ba manadi khatabu khongoi darana cheglappada miao maron thok tra ko haigana ba aduna hauji lairiba sarkar asa masi silagi hena phar kadra haibasi di aside ai gonda di yamna wona taina ba amoina thokre adu kanna boti adu de hunjaro henba nate sarkar du leitraba pot lehin che haibani na amale raga dini na pandori natro
Hojiki the Minatre Hire Pramona. Mina more a more of the Sa, I like Sage, I bought it to Idana. And Ogulamela Ola O, the Highland Idana, Paramani, Nipiang and Kanan of a Yam line hierarchy. So later, the Katang Libonati Paidana. President will pay a President will this Sason to the Rimni, Mina Sason to the Rimni, English Kangba, Hindi Kangba, retired IS advisor or the Rimni. One never yard the Rimni, I shall not sit in a Mona, Mr. Advisor, I will never luckily char on a sea multiple equation. She sees it or Manipur, Mr. Sunze, Hannes Mine, Toramasito, Pabra, Panisa, Hayadoriaba. Aduna, other question Lama Sando Pamagiauriaba. Even say President Lord, President Luna Sibu, President Luna, Hojik Lady, Sidiki Sabu, Chame and Patradina Pagiti Taragatra Nako. President Lulachi mean at Odinaba, Amisha Narendra Modina, the Gitora Kadunaba, Ampagaraba, Ado, President will give Hutta Parkit Rabanana Kalona, Pavanana Kalo, Mole Mori Banipumapan Magi Party, Manu de Nipumanga Hero. Adi atopa party selo hibernation so yadi. Asidi ama moina tok jagadun ko sai kire na hai chuma ko na nang oro hairu ya ponte ai ko adu bai ko plan dre habi ko na habi ke right le ko meeting da parting da mai am sida hai adu mon maram mo da ko na nong mai ka pu hingsa to hai ni inchin badi yade adu mo do kana wo mana inchin boin organize ko inchin de democratic movement democratic assemble to as per law hibern article 19 de yauri do Aduna adugum report to the La Lucian Gadaba, me Amana Mochilagadi Yanan Bada, Kanabatu Hayaba, Cookie Nadi, Ojiki Minister Chiller, the Sunya Yara Hayab. Other Amasiladi or the Diwarisan or any higher. As I had Kanamu, a quiggy upon the heavy address or any, a quiggy Marakara. Toto cookie and Pamba, Biren Chindo, Ibish Chindo, Abanina, cookie and Pamba, the Taura, Aduna cookie and joy, or Sibuaro. Aina Patabatogano, Aina Hibasida, Mana Patabaton, Hayamani, the idea, another Mana Patabaton, had the idea, Patabatoni. Hayadu Braba. Cookie pen and number them to Sindopa, Natamakata, Nalenba, Toduri Brand, cookie in a team, say. A quickie young about quickie call issues, cookie in a teba. Call issues, comment to Manipur, Tabuk to Wungam the Bese. Masisu call Sunam Naso Hibido. Aduga, Prime Minister, now Wangang the Basisu call Isuni. A central government, Manipuridum Takanda Basisu call Isuni, and a high lipsy chumab. Karinoibu cookie in a land tore, I couldn't come there, I think cookie in a cannot have the poppy, have the thing with the tone. I do Mantanate. I do Tawukanana, cannot do Adugina of city. Separate administration Torre, Carigatori Imna. Sason later begin a traba. Sason later Bukari separate administration Todino. Sason later Cari separate administration, how do you know? I don't say to that land as a pomato pomam, the mean high. I know was Sarkar, oh, Congress keep. I'm not a BJP spokesperson, I'm a JD, you won't do Haibu Arman. I know the Sarkar Masilaga cookies, Pitopang, and Gadori. Pitok of Sundori Brana, I do the Amsatina Pamandro. I couldn't know the Sarkar Masilu, I say, cookie demand Pino Bagishilo, Haiduri Braba. Cookie demand you one at the Amanate separate Mrs. Yadaba, upon Basakta Mama Purapa, one Nevsky Hibanaba. The Kapunusulan Loriaba. I know the Sarkar, I know the Sarkar Muchilaga cookie demand people on the drive Sibu. That Madu and come to Hangin. Adolale, Adolale, setting the table. Cookie demand solution, permanent solution, the Mahujik, photo. I don't get after the Waido Honorable. Cookie demand pin and never get the Mukta people and Bamanas you don't nateba. I do the cookie image well as in a I do not teba. I can't attending a topic to the neighbor, topic to the Manas, the gig and why say. I don't want to a permanent solution will take time due to unstable conditions. Permanent solution say. Yasin Nabahaba say. Atopa government amala and the lakani Hagadi. Atopagam and Dula, cookie demands people of Doribra Hibernate.
Manipur ai hai ke aduna pi baduna te ni kari hai lu sibo aduna tu sa Cookie di Cookie di Manga Sinabi Kitchen Madonna ba adu di PTV di Minton Yaroi. Oh, do Nena Yasin Bauyaro. Yasin Hosiki Gamena Suyaro, Topa Sakar Mala Suyaro happening. After all, I have nothing. Lari Haibani Amana Nang Badabu, Ano was a car in music cookie demand Pigado Libra Hype with Roto, Adu Waidulale, Adu Yadi. Ano was a car like a jiki cookie demand pin and nabanate. What is Shanaba, Anoba, Nungaya Probama Pork Nabani, Namdraga Masuto or Hydorimi. Other Ano was a car aga cookie demand people and Doliba Hyboijan, top of the K, busy Pigajan Secretary, Saturn so high Boko, Marble the Messiah out there. Ano ba sarkar laga BJP moige cookie demand people and Dolibro, Kalino do Handubo. Ano ba sarkar la Kalu Manipur Yon Toknabula or Hydoribro. Adu di Lakano. Adu di Lakano Sana Siban Adumpai. Adu Nate Abdulana, Wakando, Katan, the Sangdok Minasaba. Katan, Ano was a Sulam, the uncle. I know the solutions here. Sarkar no cookie demand people to solution Nateba. Cookie demand P the bar, separation P the bar, Manipura Pun Masay, Lebin Jati Kuntraka, Mangachi Punna, Haibinaba, Adonati, Atramala, and Chaleva Kapurgi, Hera, Aduhardi Adre. Sakar Malakadoriba, Aduna cookie demand people, I'm Gadoribo, I with the Haidana. Madam Pigal, Madam Pigal, cookie demand people, and Gadoribra, Haisikari. Cookie demand people about Hakadoribra, no door. Not Teaba. Not the other doors. Not the Mamma, the relation by the Bumley. Not the Uncle the Pan. Solutions like Cookie solution Oi. Oh, other than I couldn't say I couldn't say governments. Governments the people of my Mamma. Nothing. I'm going to be a put in a Somali. You get a lie. I'm Tabilo. I know was a country laga, cookie demand people and Bravo Haishaka, I didn't know. I can't do. Cookie demand people never sarcastic Akano. Other solutions say. So, some Solution to the man, Punamaka Ayabapora or that. Namabu Puroma the Bata when I say sarcasm, nothing to you, sarcasm, nothing to you, to say many Atopa Sindodus of BJP. Central Hosic, Babkarata, Biraga, Manipur, solutions to you. Taro, internal Taro, but Sarkarna, upon much Puna to be Toro, Minister, I am the headmaster now. I couldn't say I am no control to Dana, was I am the Sokalaga headmaster, so function to Hino. Chief Minister Katlana. Paton to hey, Law Minister, Nana Duta with me, Panel, they gave finance monopile. Kadu Minister, Nana Duta, Nana Duta, Manto with me. I call it that democracy in Hiraga, Cabinet Polonish in a rib chair, Cabinet chair, Chief Minister na hate me. Head any department, any ministry, Yamigi budget, Natraga, Billamu Putoka, the Chief Minister Yadra Diati, she Lonico. Aduna, Chief Minister, Katlana Tona, Parakanda, my cabinet Singdo, Kemchana, do the High do Habiaroi, Cookie, Mantri, Anina Torido, was you I in Kairedna, make tribal affairs, do Pangredra, Nagalo, Mayamam Sauredna, Chita Huli Brava. Aduna, no Masakanda Ba. Tabuk to Bangamdra Mido, Adu Sudum Tamdun in a Haidi, Manipur Yak number Oineaba. Okay, Babu. Mato Tabuk took long to Bangamdraba, Adumba, Asibuka Pasi by the Ein Hijabinetico or join Hibani. Adu Asibuki Panko, wherever I see you, the lady, but do man, Dum Hogel, with the Hogel, the Ayhan support again number one. Hogot Tabu and Eba, Hogel Laroeba.
ꯍꯧꯒꯠꯂꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯕꯣꯏꯗꯤ ꯃꯅꯝ ꯅꯝꯊꯤꯔꯒ ꯄꯨꯝꯅꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯗꯣꯡ ꯑꯃ ꯐꯝꯍꯜꯂꯁꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯉꯝꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯃꯅ ꯐꯝꯍꯟꯗ ꯃꯔꯣꯟꯅ ꯈꯛꯇꯗꯤ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯟꯅ ꯂꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯀꯥꯄꯨꯔꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯣ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯄꯨꯔꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯆꯔꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯤꯟꯗꯣꯔꯛꯎ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃ ꯑꯐꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯗꯨꯅꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯣꯠꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟda ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯄꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯃꯐꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯄꯤꯕꯤꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯃꯥꯏ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯟꯖꯔꯤꯁꯦ ꯁꯨꯔꯕꯂꯥ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯕ ꯑꯪꯀꯜꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯗꯣ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯄꯤꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯅꯧꯕꯗꯨꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯦ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯪꯀꯜꯅ ꯑꯝꯇ ꯇꯥꯕꯤꯈꯣ ꯐꯨꯜ ꯑꯝꯇ ꯇꯥꯕꯤꯌꯨ ꯃꯀꯣꯛꯇꯨ ꯇꯥꯕꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯇꯥꯏꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯃꯩꯇꯩꯒ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯤꯁ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄꯁꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯒꯁꯨ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑರ್ಥꯗꯤ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯅꯦꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯔ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯔꯤ ꯀꯣ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯗꯨ ꯗꯥꯔ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣ ngasi kuki emele tarasina aikoigi center tawrisibu against the Indian constitution natro Indian constitution ki law da yadaba thamak atna moin tawrisibu ngasi bawda kedong yeng le rigene India government na ngasi bawda Manipur sarkar na kedong yeng le rige ba adagi yam khana bam khar le be mai khoigi mentality da khoigi meitai macha khoigi marakta social media da masak lolaga ba ngam ba gambu le ri ba ko ngasai oza kiran na pan ki bdaina kano point ama khagai na kano to hoye bi yam phajaba point am su yau ki ba du ai vet manana ai sum ning sing jage ba ai khoi gi aina mamangda CMC yam kan thagat ki bam yau we ba ina kari gi damat no maram chan thagat le ba ina mana taw ki ba thabak mayam ngasi makso ILP Manipur da purokri ka si adagi apspa kano gi matam da khara mafam ai khoi gi assembly segment manga taruk lau thome handak kano gi matam mayam lau thokra du mayam leire adagi border fencing hoji kuki area da border fencing to we are hai ba hoji to ba hore ba ko amisan home minister na lau thokre border fencing hoji tan opal area da to ba hore ko asumana adagi war on drug adagi reserve forest mamangi malam satal khiba CM amatana kuki maning to na to pasiri da surbala thingappa leite ba Manipur da ngasi lalla henjeli base mamangi minister mayam duna ne ba Manipur gi ngasi asigi phibam yo holeise kari da gino maning tam na to hole ba kuki si na koning ba jangal ko hole ba reserve forest area sing si mafam amada har phangre mafam amada khunsi honga ta bada athing ba gan ne nam ta le rakte ba Manipur da adu da gi ne ba ngasi kuki sing na maning tam na crore chingma khat u ko pa matam da lupa crore ke no adu gumba mayam du dei ne ba asi orga de asi gumba paisa mayam sur khusu khulai leiraga maitai si lo silaga Manipur se kuki len semba yare na manglan mangri se adu da gi ne ba ahu bama aroi bama leiraga de ahu bam di lefam thoidna adu ahu badi aikoi gi leader mayam se aikoi gi kari hani hui gi mamai do na to ba aikoi gi leader mayam se matik cha da badagi ngasi Manipur se asi gi phibam da lakhi bane ba ko aduna aina mamanda asigumba mayam sigi yengagadi Biren na asigumba mayam si thingakpadagi kuki na mogi plan si karaga ngamna lan torpagi maitai hingobne ka ina ngangi si ngange ngangba te ba asigumba potu ne ba ado masidai sidane masinga pa matamda ina kanu su thagat le ba oza bimor se MP Congress ki MP na tro ai si BJP ki supporter oina ka uraga Biren tawba matamda as Biren ki pesa kam sarnu kana hangba mi yauri ba aina bimor thagat pa matamda aina MP bimor thagat pa matamda di nang bimor ki pesa kam sabza no ma sen haide ba yego khenoi se ruling le bagi opposition le bera khang de ba ai bimor bo so phajana thagat ki ba ina badu ki clip tu da kalian thagali only 7 minutes Parliament ki floor du 7 minutes phangba matamda mating thokna ngasi phogda nang ki bangamba adugumba koi ki MP sibu bimol natra kana lege na bimol bu so thagat ki baina kari gino aphaba mi si akoi thagat pagi haina bim tham se ni akoi ki society se aphaba society ba purok share gadi ahla man respect to gatam se aduga aphaba mi thagat patam se ba mayes
आई इनाउ महेश की महेश्वर की मागी पॉलिटिकल पार्टी से करी नो फोग आई सबसान आई खंदे माबू थागत लेबा इना दुकी मति हौसो तौरियबा हौजिक सुमा दिल्ली दे लेना मणिपुर की इरांग सिगी दमक मणिपुर की प्रजा सिंगी दमक इनाउ महेश नहाम ओइना तौरियबा को अदुना असिगुंबा अफबसिंग से अखु थागत से हाइबनिदा को अदुबु मखोय ख थागत पदु मखोय अफबु तौरपदा थागत पे वानी मखोय फतब तौरपदा अखु थागत कदो नतेबा सुम थागत कदो नतेबा अय हजिक हारिसिदी मखोय अफब तौरपदो बिरेन अफब तौरप मयम से अय थागत लेबा अदु बिरेन की असोइबा मुला को मतमदा सोइरे कायना ngang ngam निपादु जो नतेबा इदी असि असोइबा मयम अय हजिक ngasai ngang da sum yawrumneबा करिगिनो हजफोग कुकी की स्टेट की दिलोथोग सेंटर की कुकी की सु लोथोन लौबंग दब करिगिनो असि मखोय के सोइबा सुमै ngangi बनेबा अदगी टेररिस्ट ने मखोय सेंटर की मिहा थेना आई कप की बनतो मफम सिदा मदुगी नुमितु दai मिट की पीता कप की बा असि यों इमा इसा इसु मिहा थीना हालो फोग मखोय सि सेंटर की ngasi फोग टेररिस्ट ने लौथोपा नमंद्री सि करिगिनो नमसि मखोय की स्टेट गवर्नमेंट सोन बे नत्राना आई ngasi सु लावरिसिनेबा अफब तौरपदु फै हाइसि फतब तौरपदुसु फते हाइसेबा सजेशन पीसेबा अखोना ए मतुंग असि तौबियु असिगुंबा खरा तौबिरा कांददि लेबा प्रजा से अफब मद लाकनी हाइबदु सजेशन तौसि हाइबनिदा आइगी कन्सेप्टसि को पार्टी लेते बइंगोंदा अदुने ने सा हाइकिदो मणिपुर के अखोगी मैतैगी मचा मरक्त मेंटालिटी सि करिनो खंदब मयाम अम यावरियबा सीएम की तंग थागलुरो सीएम की करि जागे बिमोल थागले ने महेश्वर दमान थागलेबा अदुदी हाइदेबा बिमोलदगी महेश्वरदगी नंग करि चारगे अदुदी हाइदेबा ngasi फोबदा सुरबला ngasi फोबदा 25 years PRO ओइदना लापा निफा अमखक युम बिल्डिंग अमखक साबा ngमदबा निपा मणिपुर थिरगदे आइनेबा ममदि करप्शन काइसि इसागी पुनसिदा सुपम पमक्तबा निपा नेमि मंत्री एमदा एमएलए एमदा हाइजरगा थबक तौगे अदुगुंबगी का लेबा मी नतेबा अखोय नियमोन हिंगुरे अदुगदि लेट्स डू समथिंग फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन मथंगी मिरोन फैयायो गदोबा थबक खरा तौसे हबगी कदुदु हिंग मीनेबा अखोयसे अदुना असिगुंबा सजेशन मयम से अखोय पसेन अखोय के हाइदना कयम हाइदुनो नसा ओजा किरन हाइगिदुने अखोय ने गेन हाइबा मयम लेरियबा थोकपिरोबा सजेशन पिरियोबा सरकार सिदा थौना हापियोबा ngasi aidi phongna sum sengna sum haibane subla ngasi karigino biren mapanan thokti chai mamana sum haibaduni magi council of minister le leriba singsi magi mangona support leite ba phongna naminde ming paninde panba ya sidai sidai panbagi hak lei aingonda right lei I have right to speak ko ai loi khange ba paninde ba ma hek center gi lo thoropada ai oi hoge habsi political mileage lo na ba mayama group sagalaga lei ba aduna di khoi manipur ki kenosi kada degi so khoi कुकी के कोई के सोल्यूशन तोक्सिने मैतै मरकता होजि पुनम ngami bro मैतै मरकसिने कोई कना पुनम ngami ge ba political parties sin leaders sin पुनम ngambra amtang pundiyo ba asing baleba ke arubam lagadi ai BJP ni ai congress ni ai aduni tv no haibani dai ko na haibana mamang so kerak lawre ngasi so sum lawjari ba CSO le ribab leader me amsibu amta punam ngambro political की तो थोक्सी ने पार्टी की CSO ने ले लीडर में हमसे अमतंग पुल्लगा ऑफिस अमतंग तोंगाना इनपी कुकी इनपी यदि केनो इनपी यदि युमजाओ है बनी युमजाओ ऑफिस से चौबा मकोई की पार्लियामेंट नसा उजा किरन थम की बतो अखोई की काय लगे मैते की इनपी काय लगे नी लान म थोप मतमदा मागी ग्रुप सिंग चंग मफम द चंगबा अदे मफम ममदा लेत्रे कुकी न लांदारे अदे ला ओसंगो करी प्लान ओसि मैतेगी असि तौबियो हाइबने दai खोना हाइबना पॉलिटिकल पार्टी सिंसो नखोई के टेबल म सेंबियो अदुगो सीएसओ लेरिबा मयाम सिसो नखोई के टेबल म खक पुल्लगा लान से इरान से लोइद्रि फोंदी मिसिमिना येंबा ngमदबा पुबा ngमदबा थवाइसि थमोइसि पुबा ngमदबनेबा अखोई इमान थोइ मेम से अदुगो मयाम दो पुल्लगा नखोई के टेबल म सेंबियोबा CSO लेरी मैम सो मनुंग मपान अंडरग्राउंड खंदे अदगी खुनगाप लेरी मैम से अमतंग लान सिगी असि फिबम से मैते योरगदे अमतंग पुनसेन बियो हाबा हायेंग लोरे हायर कंदा निंग तमे अखोय नत्रगना अखोय न पांबो सोल्यूशन दु फंगे हायर कंदा मागी पार्टी द बिखो हायबनिदा असि नत्र अखोय सोल्यूशन कनु लेरो सोल्यूशन त प्रोपो ngam giroeba हाउसिंग लेरी बे कनु लीडर मैम से दु करम बनोम दे हेते ओय हलसिने चिंद पंगा ngam लाइबे वानी लीडर ओने खला कंदने
थबक तौगदब पोर्स अखोगी मिचन उब फंगजिलक्तरेबा मसी ख्वादे पेंदबनी ओके थैंक यू याम नुंगाइजे ओजा अखोगी याम फजन थंबी ओजा अखोगी मरोइना हाइबा तारे हुजिक हुजिक लैरिबा ओजाना थमकी वाफम मयाम से कोई काउंसिल मिनिस्टर मयाम लैरिबा कैबिनेट ते याउरिबा मयाम से पुनसिन बंगम दबगी अचौबा सोन बा हाइबा तारे हुजिक ममी मा मयाम दा कोई चाउन उरक मोगी मनुंग दा याना दबगी हाइबा तारे सिगी पोचिमा लाकपा अदुगा सिगी मरुम दा कोइन उगो फंगी सि पॉलिटिकल माइलेज लौनबगी हाइबा तारे सिगुंबगी अचौबा पोरम गसु उहलक हाइबा ताइ थोइ बेरांग दमक याम नमक लाइबक थिबनी अदुना कोइ हाना पुंजिन मसिमक अखोइगी मथौ ताइ लीडर सिनबा सिनदा हाइबा कोइ सेकेंडरी इन थमकांदा हाना पुंजिलक पुंजिनबा हाइबसिमक हाना अखोइगी प्रायोरिटी थमगदमने दुकानदा अखोइगी कनो तौगदम मफम जिसु थंबी याम नुंगाइजे थैंक यू सो मच ओजा कपूर आई कदोदा मु लाक्चगे ओजा किरण दा लाक्चगे ओजा हुजिकी मतंग से आई कनोगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मयाम अमा कोइ लाइक्रे इंक्लूडिंग द स्पीकर हिमसेल्फ अखोइगी मिनिस्टर सिंगना अखोइगी रिसेंटली हाइबा तारे अखोइगी चीफ मिनिस्टर थबक तौबंगम दबा मतिक चादबा मयाम अमा पुखलकपा देगी सिंदोकदबनि हाइबा सिगी पोट से मयाम अम लाई मरक्स द कोइ प्राइम मिनिस्टर ना दायित्व लौदबगी अखोइगी मणिपुर चनिंगदबगी पोट सिमसु याम चाउना लैदिनी अदुगा अखोइगी बीजेपी की अखोइगी रूलिंग दे यावबा हाइबा तारे अखोइगी मयाम सी मिनिस्टर्स गे उनरगा वरी सानाबगी पतांग से फजन मयेक सेना खंगनदबगी लैरि सिगी मरक्सदा मुक मखोइगी विदिन द पार्टी हाइबा तारे सिदे यावरिबा मिनिस्टर सिंगना मुक सुमाइना अखोइगी ngang pa हाइबा तारे चीफ मिनिस्टर की मथक सुमाइन तरप पोट से अखोइगी थंगना अखोइ रिसेंटली से उबै पोट से लाई हाइबा तारे सी मतांग की दजा अखोइ करमाइना सुमाइना थमक पोट सिदा चीफ मिनिस्टर ना मसिबु कोइ लाइन एक लौदरा कमाइना मसि अखोइ कैम सीरियस में लौफम थोइ मिनिस्टर फाउना पोक सुमाइना फोंदोर पोसे अखोइगी मिचम मियाम दे कमाइना फारोंगने बो फम सिमसु लाई कमाइन थंबिनियो आई ममांग राउंड का थमग्रे अदुगा याम कनो सेने बगे खादे मन सु याम फजा वफम याम थबिग्रे को आई एम गदं हाइजेगे व्हाट इज पॉलिटिक्स व्हाट इज डेमोक्रेसी वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन काइनो खंगदब मी मसिंग से कोइ कैबिनेट कॉलिक काउंसिल मरत मसिंग याम जलकबगी असोइबा मनेबस आइना हाइजेनिंग सुरबला को मसि आइना याम खंगुरे हाइबो वफम नते को मरमदी काइनो द हेड ऑफ द कैबिनेट काउंसिल जे कनानो हाई कांदे कोइ चीफ मिनिस्टर ने हेड ओइना मा हापिजि करिगिनो हाई कांदा ngasai मागी कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने लैबा कांगु इंक्लूडिंग एमएलएस मैम इलेक्टेड मैम दुगी माना लीडर ऑफ द हाउस ने लैरबनेबा सिगी लीडर ऑफ द हाउस से मसिगी आर्टर से मागी कैबिनेट कॉलिग मैम दनु खंगतबा देन मिनिस्टर्स मैम एमएलए मैम खंगतबा प्लस मंगोन दसु ngasai पोट मैम दुगी पुलप फुल कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन सपोर्ट मैम सिंगे मांगनरकपनिना जॉइंटली थबक तौबा ngamक्तबगी अचौबा रिफ्लेक्शन अमने ngasi कोइन उरिबा थोलेबा कॉन्फ्लिक्ट सिगी लोइशन मंगमदना मैनेजमेंट गमदन लैबा पोट से हाइबसे मसि थमजनी मनमदी स्वाइजदा एकोना पॉलिटिक्स अमदि डेमोक्रेसी की वाहन थोक से एकोना इसा की कम्युनिटी नत्र इसा की फ्रुप तु खतंगी कनोदा हनलक पतारगदी मदुगी पोतुगी सब चाबा मदुगी वाहन थोक हनबंगमोय अदुगा एकोना तसेंग हाइगदी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड प्रोटेक्शन काइना हाई रिपोर्ट से मसि खक एकोना ओइथोप ngammoy तसेंग हाइगदी एलिटे सिंगना एकोय अपुन मणिपुर हाइबसे कावरकांदा मया मसा खकी जगा मसा की कनो हाई तारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अदु खकी उरकबा अदगी मा खतंगी खलकपा चौकरी खतंग खनरकपा मयाम दो मदुगी पोट मयाम जु आइकोन ngasi उदब नतेब आइकोय हुजिक स्वाइदा सुमाइना मयाम खनर मन द कइगिनो आइकोन ngasi सि तो इजाय कांदा आइकोय की तसेंगना पुंजनबा यूनिटी यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल इंग्लिश की हम फजब प्रोवर्ब नि अदुबो तसेंगना हागदी इकोय प्रजा पीपल मियाम जु अदगी इकोय इलेक्टेड मयाम जु इकोय हुजिक पुरा एम्प्टी वेसल साइदो that empty vessels create much more sound aduga dum kabui karoibna ising sopoda mani mamang holbo utong da sopodo mayamna dum ising than de leibda dum aina leibda ngasi urise aikoi da sengna haigadi matik chada ba yamna unfit oiba mayam amasu ngasi di democracy gi wahan thok adagi koina politics ki aduga constitution gi value khang taw potuna ngasai gi pot se thon bane na ai thamjaningi maramdi aikoi na sengna haiba ta gadi koina kaino na article 32 da ina sai mamang panjagi do guarantee right to constitutional remedy that is right to move to Supreme Court to enforce fundamental rights. It is the constitutional mandate of the judiciary to protect human rights of the citizen. Supreme Court and High Court are empowered to take action to enforce this right. And I know I the constitution the constitution or bill of rights guarantees basic freedom like freedom of speech and equality PD. But the constitution protection or constitutional freedom that constitutional liberty has that the government cannot take away this freedom from the people I neba ngasi ko praja sing fangre praja sing pendre hai bagine ngasi koina government gi replacement pa me si to we sakale kanai gandi lawngai myam je aro ta ga de koina si gi myam hole be pot si gi to e pot myam je kaino hai kan ngasi di even
furup kangluk macha amakhna aikhoina tasengna haiba targadi aikhoi tasengna haigadi conflict toing is haibani masi latin watagi lorokpani maramdi kenoda masigi loinak matam punamak ta conflict se masi violent di oidi haibako but conflict theory da makhakti yawai kai noi kanda aikoi paisa paiba yamna ka hena experience to ngamba kangu do maduna magi keno sing sida laitaba kangu sing laitaba kangu sing dugi mamang da mo mai taroga su madu makhoina dum ngammaga chatpa madugi power struggle sing manung da amani adu madu wealthy people or elite people sing duna madugi duna adum ngamba duga common people sing natraga common men sing duna dum mangaga lai kangu ni haina ngasi conflict theory pi base Biren base madugi potre ngasi thoiba serious disagreement or argument about something important and have not yet reached agreement and mamangi first time the high opposite cry den ngasi di cookie furup suda ngasi sign taroga 2005 ta aham boina government of India ga sign tawna kanda ministry of home ga sign tawna leiba adu 2008 tagi state government yauna tripartite agreement tok taroga leiba kangu sing se masing sing state government na abrogate tawsi hena haibi pot amadi leiko adu somna center na yadaba pot se ngasi adu government of India gi plan policy manungda taseng haibadi counter insurgency operation sing natraga insurgency sing se tackle tawna honabada cookie sing se season na moi haibadane lalo hena ising laweba adu tagadi manipur da aham boina ngasi di taseng hairagadi aikoina tasengna aikoi taseng hairagadi ngasi di aikoina kenoda aikoi gi manipur gi wanasu manipur legislative assembly gi haitare rule book ama the rule of procedure and conduct of business of Manipur Legislative Assembly labor rule book ta kari yauri yese koi praja ikhoni yamna khangjilu budi natabako masai de yauri pot se ngasi ta sengna elected singjina khangbiba madugi procedure myam se kalaga jatpa yade procedure singji kan bataragadi ta sengna haiba taragadi madugi tongan ba nungai ta ba thokdo wathok myam ma tholo isdigi hena hena su hena sum sokselak ba tholok paduga lengak sasan lai ta boina ngasi praja singna uriba tar iba pose dum tagane maram de ikhoni ta sengna di sahi magi manungda assembly gi mifam sitting minute masing kya phangani minute masing se aikoi yankhai dagi tadana phangani habse aikoi ngasi aikoi manipur state kan phamde ojik taseng na hagadi matam ngasi tarik taraga mari ka adudi winter session gi matam people nangdori braboji adugi pochisu adu tagadi aikoi ojik emergency session short notice session mayam amaso dum leiriba sigi pot mayam singje phambi da kan de koina makhoi gi legislation lawmaker mayam ne haibu singsina sab chaba aikoi gi lamdam sigi chanaga yagadawa law mayam ama ngasi sem mathau tai aduga aikoi sumba aikoi gi lamda taksala kanda masagi maram sara kanda aikoi gi jaga sing kanjalaga mapu sariba minai mayam haib tare ko aikoi sumba yamna unparliamentary ba akan wa haning dam debu ngasi dai koi su emotional pura sakpa wana teba tasengna permanent solution ama lagi haib tare gi sumba mayam singse masagi maram dam du da chap chana report tok thoki base aham priority na thonggadab ne government gi base sing asi koina praja mayam stakeholder mayam CSO mayam na base 1951 oyo haibane ba government in 1961 oyo pare 61 do oyo gane hada takai ba hobiyo then adu taga de aikoina haiba mayam sing sa aikoi manipur gi di permanent solution ama haiba se hujitena in my opinion and observation aina khanjabada nearly 2 decades ko sibukti solution se sumai lo na khale maram di kai gino hai kan the reason behind is that aikoi gi border pillars se fencing se phajan leitabni na 390 kilometers ta kilometer tara ka fencing khabado adu da ikoni illegal immigrants or encroachers mayam sing se kadu thing ngamoi then another point ama I say mamang part haibada khitang chithaw poram ka haijage ba sois de koina Assam rifle ngasi koina Assam rifle replace or CRPF sin je do jena khara horgu matam su ngasi dum jaga khara da cookie inhabited area sing the cookie sing na Assam rifle to puyaro CRPF thambi yaro haiba why report say government of India the ministry of home report tharje uji bathong je only Assam rifle ka tangna Indian army gi makha lai bosu makhona thare ba alo ta gadi India da Labour paramilitary forces among the oldest paramilitary forces say Assam rifle no orgasu counter insurgency tackle to buda adagi any to mayam da makoi duty mayam assign to buda padal la ju manipur ta udre michang mikhai na re achar milai na re habaje ure hairamni na adu manipur da ngasi ju dum deploy to laiba say Assam rifle lai ji matakta BSF CRPF adagi SSB ITB BPF kanogi into Tibetan border police force manipur gi state forces mayam singje every border jaga da mafang gi makoi ta ba sing chap maran ta jine report moi matang thabado ministry of home lawdraba already report masing je ama tharam bagi mangam ta 3 lakh matam da report sing do comparison lakane kanan thari sumino kanan lalino je Assam rifle tharak di cookie gi drone sina de haina
BSM attack drone ko manus main pai kapta nang de na bomb sin nei mon pompi du engineers bomb ni ka haya brava suma pot me mama aikoi hujikti sa seng na haraga di aikoi terrorist kangu na lau thok ko da kangu sing du su sign taroga thammi bu kangu the government of India still makoi na si du abrogate tawdon thammi ji kari gi no habje big question ne ba conflict sima solution je porke for the end of justice habi taraga di masi gi su ja na abrogate taw kana makoi gi mathakta chap chaba madugi chap chaba investigation ma taw ganda aikoi na si ground rules me ama thugaraga report me am the ground rules ka ke inagi madu suchoi chodna madu ground thugaraga di lokopam thokpa thabak thorom sing do government of India union ki duty amoina hujiti article 355 se kon leire haibna masi ai tomna haibn de go ko chene haib ke na su haibni dina ekona su haisne then article 352 da ai nga sai hijacking dina ba external emergency haib do madu if the state is under external aggression or internal disturbance like bita ga di external emergency na lauthok pa ba ado armed rebellion gi smile le bita ga leire declare to ba ha de leide hojik manung da main thamba ta ga di phone madu gi report sing khom matam da ai ko gi mitai community gi mathakta da kuki community amakakna lal hawdong lan thengna badongna tahan bagi pot lai je masu tho amwe ba ado tagri khoina constitutional protection constitutional safeguard democracy gi wahan tho constitution gi wahan tho elected representative sing elected members sing na tawda matau dang adu ga taseng na hagadi kan be adu portion myam kalai pot myam do adu di ngasai gi khoina keno na iyamba khaidem mani na senai bu kana haibi ge da maina president rule haibse yam thina phataba pot amana te sugumba yamna worst of situation dadi madugi posu daka lai yes I khona PR thamgi matam da kuki na pama pot mayam do ningba thungan mani haigi budi yai but madu mi khrana haigi da wani adubu I khona smaina mi khrana haibagi taraga leiringai da 355 356 haibse 355 se kon insert tokselak pane ba constitution da adopt torok pane ba maram di president rule na direct emergency law do thamba matam da mangjaba mayam da lebudagi mangjana da state ta power people lak pane se ngasi ko prajam yam ngasi udri ba masi khangmina ba chumme ba then I khona haire ba yong ko sigi khang da bagi khangmina de haibse khangmina ba daga wa ja em tang haijage message de question haib ke yam khaidem mani na clarify tong junu ai hin lan ba ga di la le haijero chano ba la lo ina khale maram da em haijage ko praja sin ngasi hai honorable home minister lakte prime minister lakte aina thabak ama prime minister moina or home minister moin tong kanda aina tawuda thabak se hana order to mathau ta bra mathau ta di lagubum thoko tawuda matro then makhoi oina di ai koina BJP phaipate hagun ji ko congress phaipate sai haimnate ko makhoi center na paramilitary forces me am koi thazal ije makoi thau tawina tawum thopa na koi praja sing to hondamni na why you people are not granting us to impose president rule here there in your state 355 da dong dong po magai 356 kai gi pam drim no har chegi po che hang pa ba question jen ai khoi gi the double engine government ina makhoi gi ta seng na har gadi pura dissolve to budi ya mai na hajer se pam we ba party ba le jaga amada sasan pura bung thu ga raga dissolve to thoka thu ga raga da party la hendre haibasti pam da bani na animated suspension ekhona masina tragasu tawba yaba potu di madugi poto tawrakanda ekhona haibana animated suspension thamaganda emergency provision gi matungina ngasagi state na ngamdrba poto center na tha ahum yengera tha taruk yengera extend tra sahi me yengera yengma tagadi sahi ani suffer long suffer praja innocent civilian common people me amanga si war is war haibane ekhona haibana sinesta ai lantang loisin jage swaida ekhona adum mase aina haibnate malengi akang ai mayam amana ikoi proverb oina saying oina quote oina thamatam politics is not a dirty game but politicians plays it dirtily haiba pocha aikoi swai India da aikoi Manipur da ngasi ikoi ureba then aikoi common people aikoi voice of the god ni haiba do ngasi ikoi iyamana ngasi matam mangna laga discussion da isagi live lyrics lawna ade kiran naina kasu khandra kasu isagi live lyrics lawna aikoi bu takpi bu tamdinga iyamba Chabungba Birendra na ngasi senior journalist amana ngasi express tawna honore ba se aina convince to ngam dabane ba aina haitaba maramdi kaino da madu fully aware with what the constitution of India article me am kari pidi praja sing kamaina bhab tane se how to make understand eko ju khang deba then adu it should be the duty of the elected representative eko na makhore taina bana teba because they have been authorized
मखोई द प्रजा मियाम ना चाही मंगा गन पिथोक्रबने बा मखोई की लौखटफम थोप थौदांग दो मागी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दुदा मदोइ मागी लौनबम थोप थौदांग सिंग लौरकांदा ngसागी मखोई तरा दुदी कैसु नतेबा अमरोम दको लेमहौरिबा सिंगना तवम थोप मथौदांग सिंग दो बीइंग एज एन इलेक्टेड लोबिर अकांदा प्रजा सिंगना पामिबदो अखोइना सिबो उयना हाइबदने अदुगा कैबिनेट अमना करीगुंबा सीएम अमना सुमाइन तरग मसाई मथौ थों थान थोयदे आइने हाइदने ngसाई यामना ममिंग पंद्र यामबोय मनाक्तगी कोई कनो हाइब डिजन थोय ममिंग पंजदे को बट अदु पंद्रगसु आइने हाइब देन 1 स्क्वायर किलोमीटर द इम्फाल सिटी द सेंदोकपा ngamdrba potuna sum hairagadi mas masase he does not understand himself that he is one of the cabinet colleague council of minister du manung oini ni haise ai sasu yaru ko aina haise da aina long na tin sikala ai mai ta bagum bani haibane praja sing na haina madu ta wai muhut praja gi apamba aning do madu praja na khali je sine je loi uri nga da loi tari nga tane ba thabak oina onthok piu chin da to bi no ai ba pot ne ba adu ta matam da stable condition la kani sine okay je chin da koi to bi gino thabak oina onthok piu adu ga koi gi manabiu madu matam da koi stability je la ka doi ni yam no ai oza Birendra da lakche gi oza welcome oza han be gi oza gi mo oza ka main thambi ningi huji koi chief minister thambi ki wafam si maroina nupilan ki thorom sida haiba tare masi puthokjabani akoi gi huji irang se lusin grabandana akoi tap hek paira kanda lusin badi yaroi dori matam changi ni haiba wafam ni oza kai mo thambi ningi oza thank you Surbala permanent solution will take time ko due to unstable conditions haina honorable chief minister na akoi gi historic day amada haigi ba wafam se sigi matang da naina jaba sida yawba phangjaba sisu thagachari ko hojik se manipur gi oirba situation si yam alarming oirba yam critical oirba yam worsen oirba matamnina akoina mot pangpi de piba pangphong da phongdok posisu akoi isa de su sum kari haini fear amadi leitabadi nate adubu is I have been working in a media organization since long back. Aina lamdam sigi irrespective of religious group adunatana khoigi jati bida tigi wanatana akhoina koina sasaruba matamda akhoigi micham praja sadaran myam na ngangnaba adu intellectual myam na ka ngangnaba punamak sing to khoina tajaruba adegi moi mayam gi marakta saruk yadana khana nei na budi yaujarak pa mayam sing du ngasi khajik tang phongdok sage bako aigi wafam si lak sadring em mamangda amakhak lei pe mayelau phabi yangen polo yeng na si haidana amalai ko akoi hojikti I may be engaged as a speaker in somewhere but akoi hojik isana isagi aning ba apamba pangphong phongdok pagi matam dudi hojik amna lusala ba matam sidadi madu isa na kajik yeng ba phabrai na khali karigino haradi akoi ki manipur da leiriba mi sing se maitai kaktana tana kaya muk yamna warage habse khoi ubut amachang heba moina kari pami makoina kamaina punsi leli haibasima masi urakanda akoina sarkar da mayam gi spirit to represent tawrega akoina sarkar da kari kholau thamgadage haibedo madum hane isa da feel toba masi mayam darkar lebren khaliko yam chumi be ma akoina hosi ngangnariba discussion tongan ba different channel sing sida ngasi akoina khanara iba nainara iba mayam sing sidi matau karam tawrega mayam gi awab si kokani matam amada santi leina ingna chikna panjaramba adugumba lamdam mase karigumba kharadagi thogdok wathok kharadagi sigi pibam oirakibasi karamaina mung mamanga gi pibam duda hanjele erga mipum khuding maksing se masa gi aning ba apamba mawongda ningtamna hingjaba ngamgadage haibududa karigumba khara khoigi wakhalon sidagi puthokpa ngamgadra haibudu ka kidamaktane khoina discussion sida saruk yari base ko akoina ahingba mi khaktagi wangang na basisu hojiki matam sidadi khitang madu soigadraina khalleba maramdi shigraba mi sing adugi makok sing donane chaliba mayam singse madusu khoi khara naina ba changeba sidaida unstable condition haibsida ibungi thamoida fawba makhak leyeba mana unstable hairise sarkar masi koigi BJP gi sarkar MLA marak
cabinet minister singi marakta makoi masengi marakta yasanaba ma leitriba among themselves it seems there is a crisis makoi masengi marakta ama leiriba crisis se does it mean the unstable ko makoi masengi marakta yasanaba ma leitriba napak tanadana tokai tanadana amaga khogi samjannaba naksannaba yadabagi phibam mama leiriba se masigi unstable sida aduge unstable du oiragadi makoi masen yasanadaba se han yasanabiroba makoi masen gi marakta tokai tanariba mot manadriba differences mayam ama leiriba khara mana delhi da satana kari hani anga mathau mayam ama unariba khonariba tauriba mayam singse masi solution bioba hana makoi masen gi marakta tauriba sidi hauzik maitei ga kuki ga taunariba smaina among the MLAs makoi masen gi marakta kuki ga maitei ga khanaba sumaina mogi BJP MLA marakta su sak unaba yana daba phone thangna daba paina daba kok thonga ma yauriba please solve it first adu hane solution bioba ko adigi wafam mama khak ngasai expert singna speaker singna phongdo khibata aina taja hobata ko khoi gi kuki gi MLA tara haire aina bhole pa su learned advocate na or so social activist Dr. Kiran or so bhole pak patarati aina lepka durba political party dugi philosophy natraga ideology natraga constitution dugi binding amada bhole pakada bineba lepak pataragadi ngasai gi BJP da bole pe erga BJP gi MLA oiraga Manipur Vidhan Sabha ki mifam kayarak phambada yaudraba BJP gi channel launch mayam ama thugai dana ngasi bau leri sing ji gi matakda BJP na di moi matakta kari action local abage ba MPP oiro NPP oiro NPF oiro Congress oiro Congress na Congress tagi ticket pi dana ka ki ba candidate amana koi gi member amana kusira sida constitution dugi sana launch mayam du violate tawrega kariguma matamda wanga patabdi madu eastern action certainly will be taken up by the president or magi congress ki संविधान दुगी matungina soidan local kaneba karigino bangasi bawda moitara jigi BJP moitara jigi manung de yauriba BJP gi MLA sing jigi matakta moina ngasi miyam gi against la abu matamda biam bayango a legislator ko takes an oath to uphold the constitution and to serve the people live never. This is very true. It is not wrong. It is written very clearly in the constitution. What is constitution? Constitution is nothing but the life. Akoi Bharat Chidal Nagarik Kuting Makidi life name ni. Sarkar kamaina semgani MLA amna kari haina wangangani chief secretary amna kamain tawgani DGP amna kamain tawgani army da or Assam rifle da tongan ba singjita leiriba khuding mak sing asina Bharat ki miyam sigi seba toropa matamda masigi channel lojat khuding mak sing se guidelines sing se loing follow to godabni haze it is very clearly distinctly written in our constitution madugi wang malalakpa matamda neba hoji irang tholai se hojik si it is not the time for saying that BJP has done this and that Congress has done this and that Congress na seat ogre BJP na seat ogre habigi matam dunate there is no any time for ruling or opposition please combine please come together and mayam gi awab se taseng namak madubu awab thangdaba ngamba konba ngamba tariba sena khainabagi adigi di mama mapa machin manau kainaba mayam singji gi mit ki piji kangan gi haradi ruling haibale birano opposition haibale birano punna sangsen be then miyam gi mahut chelaga thabak to biroba hoji kam ware yong sadharan miyam singse karamba mayum dabu santi uina leram gadageba songlai leitrabane ba extortion henkala aba makal khuding maki hingsa mayam ama khoi mayam gi marak thobane ba asigi khoi masen gi marakta sumaina tholakpadagi mayam ji kharai khangdana wanarak pasira ba dis kwai gi ma unstable oi harise moi sarkar pariba BJP MLA marakta chayet khoyena ba leitana mot manada ba le mayam ma leiri badura natrega na irang ji tholokpa matam sidagi praja miyam gi marakta sigumba awana mayam ma puropasida natrega na irang lo shaloi habigi matang sida akoina rational thinker amoina akoina filter wa ma khak laiya kari no haragadi saruk ani khak thokna koina khaido ka ni yeng ba ya
kari hani yang bayai cookies season raba benefit khara khakidam irang lo shalolo hari basigi am chawba maram am khak layeba kari gino manipur gi ichini now la lawlu mayam amadi sovereignty heba portalaya then our brothers NSN IM haiba kangbu sisu sovereignty portalai neba ngasi kukina lal hawan laga bharat sarkar na ngari base kari no aita di nagana maron tholopra or maitegi sovereignty ning tamba pamba kangbu mayam sing aduna maron tholakpa dura haibase ngai basi da moina matam changani an oram basu yai adu do oragadi leibang mayam sikari ogadage ba political leadership amakaki political leadership amakaki madudai juda magi courageous oiba activities mayam sing do madu darkar laiba why our youth are up in their arms akogi naharo jingsina nahawari basingsina karigino khoigi makutu khulai parakrizibo paningna paibro sini aduna lawful oiba asai learned advocate na habiki lawful oiba government amadi be ma changi lawful amadi magi nitinium sambidan dugi wa ngakang thamgi jeba mikap mirau khona tamna ngasi di hedo na he chandana kang khong chai dana ningdom pomdana nupi masam hattaba che koye setana adum nongam deina numita bo boxing ya tam ya da leba kokthong amsu leram gani mo myam dugi mapi mapa ne na thor agadi ko khara righteousness of the leader am obio ba mayam gi awana zu khara obio ba ko si hojik se words karamba wahi akogi political leader mayam sing sina season lagiba words mayam sing sina have caused various type of confusion about the role and character of our leadership karam leader no haibes do madugi character ma makogi leadership se makogi mentality se hojikti public na sensible oiba akogi electors sing miyam sing sina nainaba haude have se masi khangada ba Sai Dr. Kiran Hagi, for example, 398 kilometers se Manipur ga adagi Myanmar ga thangnari basi 398 kilometers sang hai. Why only Assam Rifle is taking the responsibility for guarding it? Government of India sina tasik namak transparent orba, tasik namak honest orbadi. Masi makal kuding maki security force along the border thambioba different reports will be submitted to the concerned department office ministry the one piganeba ojikti Assam Rifle katana pirabani na Assam Rifle gi wa ka tuduna sumchale ra kanda border fencing de be ma nagano oisunu kuki no oisunu maitai no oisunu ko sumding ding mangamro soidana tawraneba yango koi Manipur de leriba phibam je Somalia de thokiba crisis to modudu ge helabane ba Jammu Kashmir de leriba Jammu Kashmir gi Iran je namdan nabagi damak thamiba security force maseng do modudu ge saro ohum topagi amma Manipur ne helabane ba Somalia de thokiba crisis to modudu ge hena lamdam sigi miyam jing jin ne awaba nangabane ba madu akoina feel to ba machange ai koina haningi badi leader mo oragadi madu ubangamba leader maka obioba ai tetang ai ma hajageba Mahatma Gandhi hai some of our people do not like to listen even the name of Mahatma Gandhi but there is a point that we have to remember karino haita di 1930 da Dandi March na koi thumgi andalon na machangjal leba thumgi andalon changjal ba matam du ki lengak sasan pari ba Bharat Sarkar na laiba ki against the thabak tawrupase madu criminal ne na laurerga matamdugi mipum khudimak dandi piyaba tobutubu Mahatma Gandhi na 1930 da Dandi March thumgi andalon changjangi ba matamdugi established authority that means sarkar pariba lengak sasan pariba sakti leriba kangbu duna Mahatma Gandhi gi mathakta kariguma makhalamta gi penalty pigi deba why because law of the human being this is more important or this is greater than the law of the land haibaneba lamdum matamdugi miyam na awaba mayam amanangi bedo madu kokna nabagi damakta khongsa tu sakhibane na ata halakanda Mahatma Gandhi gi mathakta aina mapangi deba yango many of our great leaders challenge the judiciary to uphold why the humanity aina ne lisi karigino ba akoi humanity gi neba
Where is law now? Senior Bema, democracy is a the will of the people. Where is the will of the people now? Kana gumamata maning makatam na Bema, Hosik say, Wangang Bangam Drabaneba, I sorta, canota is again. Victimization of the innocent people is called vulture culture. This is very true now in Manipur. Micham Kaisung Kangzadaba, Matu Maman Sonba, Mama say, Masibu victimized over say, it is called the vulture culture. Masi Aquina Septausi, Masi Lehengumze Haravadi, rightful thinking, Oiba, Miamgi. Yamna Kanbago, good human being ama is our leader, Madumadi Changye. Aduna, biggest traitor I say. Akoina sum tenaba matamda. Aigi, aina pamiba chokri se. Aina pamiba chokri si portfolio ama paiba mantri ama orisino. Aina pamiba mantri gi pamse. Masibu strengthen tongnana bagidama mapangal kalan bagidamakta. Aigi lebak miyam do hedona hechalan badude madudi adugi politics to the Canada. Aduna let us do the politics to save the people of Manipur. Ipa ipuna matamdagi thamamba Manipur gi nuksiraba phachaklaba itihas saktam se kahenda na rajniti tausi Delhi de leiba sarkar kaidana na bagidamata aigi phampam na bagidamata maduda khoigi kari haini luchingba ma oina panglei lebudusu miyam na pamna de mayam na hujik lauri ba kholau ji di honorable chief minister phage phau pharoi to adu oda ge wanate please do to save our life khoigi ipai puna thamamba Manipur haiba saktam se masi kaidana ba thabak to biu haiba se masi neba mayam na ngasai digi mamangai digi laura sangchal ais asumai na thamjage. Okay oza, thank you so much oza ne yam akhoi fazan thambiye betare aduga akhoi politics se Manipur kanna bagi damak to oina politics se tausi haibane akhoi isai gi chokri se oina masi lengdana ba tawbududi madu wan thok leita ba haiba tare natraga koi prajamiyam gi damak yam laibak thibane aduga oza Birendra su thambi ki bada akhoi gi hujik se maruina yam irang se complex ocean khre don tap lak pa yaro haiba irang si hai ba instability masi complexities di makoi gi legislature manung da akhoi gi Yana da ba masisigi akogi mot manrak ta mayam ma sigi pot sigi stability se maintain tawba ngam da badu complexity sida haibagi perspective ma sojana puthok pide haiba tare aroi bagi oina aroi bagi round si yam ngai je akogi kanogi matam se koi minute ani ahumok pudi lairi aduga minute amam moina pabung khaina hapcharege aroi bagi oina koi yam sang debi tentakna closing remarks se pabung de gyan haujarege pabung kamai thambiri Holi hari joni akhoi Birendra sahib na so phajana hai hre mana yamna academy oiba akhoi di khara emotional bu yawi ko aiga Kappor ga adulana khanam su ya ponte adagi Kiran chu adu hoji ka ha je phaning bagi wani ne phaning bani chief minister Biren bu malok thok po boy personnel aina pangwadro adu thabak ti taw hai bana ba from today chair sidigi thabak taw nangi taw tai khoi mam leim ne ba taw bu du ngamdraga di ama phagera parora ama yenga chulung aiba khaktani da adu yamna kathina oidana hoji ke sarkar che soi leiba chumde hai bana te leiwa ba thabak taw sa hari do nangi it is your responsibility duty to protect your people life and liberty property asi ngau ngaku matam da nangwan da loi namakna even congress auna opposition cpn nong pe yauna nangwan da loi ni support togani atu tawrak taragdi tawrak te haina khanmadigi na bai koina phaning dana okay aikoina hairi ba aikoina criticism piri ba asi phaning bagi na but not that yakna ba moina haibu orgade to ma haigadro yakna ba nate ba aikoi gi leader ni phajana do your duty lawfully duty to tawro aikoina nangbu saukat tawgan saugatani tawrak taragati waru yade siwan okay pabo oza Kiran Yendrembam oza kamai thambini hojiki juncture de koi ge elected representative sing na masa masa lobum thopa moral responsibility do lobi haijabane in short aduga ngasai koina
constitution do adana piri ba magi definition da yawidna ko constitution serve as the supreme law of the land providing framework for the functioning of the government the protection of individual liberties and maintenance of social order haibdo makhoi gi aduma moral responsibility lor matam da ngamgani unstable condition stable oigani haibu pot se elected sina hana bhapta view praja da onjalaga bon kaution binu haibse ai last thank you so much Birendra oza te tak na oza closing in the annals of our history ko akoigi nonga khraba akoina masak khanghaudraba khanghobusu yauriba history da su meorol mayam amada kaungam dana lehona na bagi damak ngasi maruiba bishoy ama oina mahiloisang sing da tambi batogi adudai du da khoina tengna jaba amakak lai akoigi ipai pu sing di prajana yamne maru oina lawe miyam sigida makta khanbada ko akoigi ipai pu sing khoina masak khanghodraba mayam sing adudi leba miyam gida makta adumaina kathoki ko kathok pasi makhalani suna kathoki phatta kadaba mido adubo the stop to bangamba ko the one who is to do something demands to the people or to the society miyam sida sovereignty sida akoigi ningtam basida aranba ma tawrakadore haibado madubo stop to bangamba akoigi adubo ubangamba matamdugi ipai pusing do madugi phidam ama laurakanda if akoigi sarkar amap lei haibagi seriousness to madu utse heradi please prepare to convene assembly se athuba matam da thambiraga lamdam sigi miyam sing sinanga si na thangkatana khawang na ngai dana awab se kari numit ko kadage habdo madugi khongthang ama lobi u haibase okay thank you so much assembly su phambiro akoigi laingak pasing sisu habatare isai isagi kunsin biro isai isagi chokri khaktam kolaga laibdo tobirano lebak si mai cha ibisana muthana bo khona rasi aduga akoigi mating leina thamoi sengna aphaba laingak pa habdo koi oirasi haiba famsi tentanga thamjagen with this note ngasi ke koi dialogue program si matang si loijere yam dungai je ngasi ke koi gi program si bu mapung phan bi begi damak tai kai khamna jere panelist ahum panelist mari akoigi pabung mani aduga oza kiran oza birendra amadi oza kappor po notice window tv gi mai kai dige han han thakat phongdok jeri ngasi ko ne de akoigi program si matang si loijere hayeng gu sungsoi soidana pungpham si makta da lamdam se thoiba tongan tonga ma thodok wathok singi matang da khana nei ne bigi tanja do notice window dialogue ki forum na puduna lakjege miyam sungsoi soidana meeting tabiu pomna mapom ka hanna khurumjeri